Umvanira Dio Parisimbi Iriu ry'amahoro n'ubutabera ijwi ry'ubwisanzure rigamije gutera akanyamuneza ijwi rihabura idufobagagane Radio Karisimbi ihuriro ry'ibitekerezo. Asante sana urakoze cyane ishema ry'ubwoko. Mbibutse ko turimo tuganira kuri iyi ngingo ivuga ati RCD kandi ndetse na Moise Nyarugabo nkuko yayikozemo batangiye kandi kuzanira abanyamurenge akaga kuko babikoze ubushize murabizi RCD akaga yatuzaniye ni naco kandi bongeye gukora niyo shusho ibigaragaza nico turimo tuganira. Rero ndagushimiye inshuti muvandimwe ishema ry'ubwoko. Umvanira Dio Parisimbi iriu ry'amahoro n'ubutabera ijwi ry'ubwisanzure rigamije gutera akanyamuneza ijwi rihabura idufobagagane Radio Karisimbi ihuriro ry'ibitekerezo abahanga n'abanyapolitiki bateranira timakazi ibiganiro byubaka kandi biganaura imyumvire. Niba ushaka kumenya ukuri ahandi uza gusanga umvanira Radio Karisimbi Radio Karisimbi ijwi riharanira intsinzi iganje. Niba uvira gikunyuze yandikishe uyikunde unayisangiza abandi kora subscribe kanda like ukore share n'abandi bayimenye banayimenyere. Abonnez-vous aimez partager Radio Karisimbi duharanira Bwana Ngarura uratwumva? Niba mubireba banza afite ama connection mabi sinzi karagenda vaho agaruka nako connection yiwe irasani yamanutse mapano azashaka kuvuga kabangira ngo kuko Ngarura afite connection mbi mu bigaragara yamanutse ariko reka twongeye tumuzamure. I think so sinzi ko reka nsabe hoste ngaho ufashe ijambo turebe ko tuzamura abantu wenda ndebe ko tugarangarura. Okay. No urebye ukunguku nyine ni nako bagize muri 98 bano bagabo mbere yuko baje kudeklara RCD barabanje bahunga igihugu. Bari kumwe na Kabila barakuye ubutegetsi bwa Mobutu. Uyu Moise Nyarugabo yari directeur de cabinet. Uyu uri kuvuga. No ikintu gitangaje baragenda yarabazi aba escort yose barabana b'abanyamurenge abizeye akazaru atanga imifana ati ndimubange ndimubitiranye n'abanyarwanda. Hari abanyarwanda hari abanyamurenge ndimukabitiranye. Ariko igitangaza cyabo ubukongomani bwabo babuhakanisha ugukurikira Kabarebe i Rwanda bamusezerera ngo bashike bataye igihugu. Kuno nyine bari barishize mu mapozisiyo yuko ari bo bayobozi bababoneramo communauté. Baragiye bataye igihugu bakurikiye Kabarebe baja kudeklara ibita n'izina ry'ubwoko. Ibyo byakururiye akaga ubwoko. None kandi dore babuze imyanya muri guverinoma bahunze igihugu none bagiye kudeklara kandi ibindi bintu. None bongere kandi bishire hariya ngo bari muri pozisiyo y'abayobozi b'ubwoko. Kiriya gihe hari nibo bonyine bari bahari. Nta ubundi muntu washoboraga kuvuga, nibo bonyine babashaga kugira icyo bakora. Ariko ubu ngubu n'abana b'impinja bafite ama smartphone ashobora kuja kuri YouTube cyavuze hano akaza hano akamuvuguruza bano bagabo ba Moise Nyarugabo.
sindamenya impamvu batarakonsidera kuritayaringa kubera ko umwanya wabo muri politike wararangiye, kandi aho bigeze Moise Nyarugabo nakomeza muri uyu mujo arimo, twebwe twenyine tuzamwifatira n'amaboko tugende tumujane mu gihugu tumushikiriza inzego zibishinzwe, bamufate bamuhane ibimukwiriye, kuko ibi nivyo bikorwa by'ubugambanyi, agambanira igihugu, ashira abaturage mu kaga. Ese ko yabanje guhunga mbere yuko avuga biriya, ituma atabivuze mu gihugu ari mu gihugu, hanyuma akaguma guhenda gusa abaturage ibo ngo batege imitwe bavuge bene biriya bintu adashobora kuvuga ari mu gihugu. Imyaka yose yamaze za Kinshasa yabaga mu mahoro nta kibazo agira, ariko abonye uburyo ubwo avuye mu gihugu atangiye kandi bino bintu, kubera ko azi ko ari ibintu birimo danger, ariko nta konsidere abandi abaturage, abasaza n'abakecuru baririya binzira karengane, batazi ibyo babamo, batazi iyo bazabaje gutegurira amacubwa yabo, yamara akajari ngo ariko aratabariza abanyamurenge, aratabariza ibi bibazo byose abanyamurenge barimo. Moise Nyarugabo abifitemo uruhare, apare ya FPR, leta y'u Rwanda, undi muntu ukurikiyeho ni Azarias na Moise Nyarugabo, nibo bakora biriya byose, nibo batanga amategeko. Habe n'ejo bundi umusodo umwe wa Mayimayi ariko amuhamagara ngo avuga kuri biriya bintu by'ibitaro bya Minembwe, uwo yaza ahamagara twarabimenye turamubaza, ariko amuhamagara ku telefone amubwira ibyo gukora by'amatirimbukanya yabo. Uyu Moise Nyarugabo, uyu bitakwira ntagiye batavugana na Moise Nyarugabo ku telefone, bamara bakagenda bagashora udukuta twabo, bakagurira umuntu umwe agende avuge yuko abanyamurenge atari abakongomani, abita abarwande, kugira ngo berekane ngo dore umwebwega mwirirwa muvugira ngo Kongo, ngo dore uyu yavuze, ukagira ngo twebwe ubukongomani bwacu buba mu kanwa k'umuntu, turi abakongomani. Habe niyo bazamfata bakantemagura, nzapfa ndi umukongomani atari ukubera yuko nshaka guprovinga umuntu ko ndi umukongomani, kubera ko mbizi ko ndiwe. ngo ngugiye hariya ngo bokurye nibashaka barya, ariko bazandya ndi umukongomani bariye mwene wabo. Nyuma y'icyo se niki kindi? Aba bagabo turabizi, tuzi uko bakora, baragenda bagafata abantu bakabaheza amakuta, bamara kubaheza amakuta bakabwira ngo nimugende muraninge propaganda y'urwango yo kuvuga ko bari ari abarwande, kugira ngo bagende berekana ngo dore mwirirwa muvuga ngo muri abakongomani mushigikiye guverinoma, dore uyu yabivuze. Umunsi in fact naringiye kuvuga umunsi perezida yabivuze ngo niyo tuzagira, nabe na perezida ubwiwe nabivuga, tuzamwamagana nka perezida w'igihugu ku gihugu cyacu, ngo tuje kugirira, kuko iyo ugiriye nabi igihugu uri kugirira abandi bagenzi bawe bene wayo b'abakongomani. Ntabwo uwo mutego tuzongera kuwugwamo, kandi bavandimwe ndabahakikisha turaba abavandimwe, twese turavukana. Ntabwo umunyamurenge azongera kwitirirwa ibita ever again. Reka mbisubiremo ku muntu utabyumvise neza, ntabwo bizongera kubaho na rimwe yuko hari ibita cyabuze intambara zizongera gutegurwa ngo zitirirwa abanyamurenge. Nicyo kintu cyari gikomeye cyazaga kiduhangayikisha, ariko icyo kintu twahanganye nacyo. Ndababwiza ukuri, ntabwo bizongera kuba.
nibakenera gutegura ibyo bazategura bazabitegura nkabo nibatabikora bakaguma kwambara uyu mwambaro w'ubwoko tuzawubambura duhakikishe ko bavuyemo basigare bonyine yose babone rero byarananatangiye byagezweho uyu Moise Nyarugabo uri ko avuga gutya agenda avuga bino n'ubu ngubu ndabarahiriye no babwira hoteli Nyarugabo arimo no babwira izina ryayo arimo hariya muri Kenya rero abantu turi serious ntabwo tuzongera kuzana ibintu byo gukina gusa kugira ngo turebe community yacu ishirwa mu kaga cyavuze ngo abandi bantu bahure n'ibibazo yari degembya Nyarugabo n'umuntu ukunda kujoginga kwiruka mu gitondo gukora sport yazaga yirirwa yirukare azakinshasa ari muri entraînement ko nta munsi numwe bigeze bamutwika cyavuze ngo bagira icyo bamutwara ariko gucocea gusa kuza guteza abaturage b'abanyamurenge ibibazo gusa ngo niho abona umwanya muri guverinoma ese iyo myanya yabaye directeur de cabinet wa Kabila yabaye senateur imyaka 14 yabaye umudepite iyi myaka yose niki kintu ashobora kuvuga hariya yakoze kanone yirirwa yandika ubuletere butagira na logo ubwayo ese ko bafite parti yabo ya RCD iki cyanditswe kubera iki batandika ngo bandike mu izina rya parti yabo bareke kwitirira community yacu turi serious turamininga business kandi ibyo dukora byose tubikora nkatwe nuko nzavuga ahubwo ngo leta ya Kongo yaba yari duhaye resource ngurebe noneho twinjire sasa tunahanganye tugira n'ikibazo cyo guhangana n'aba bantu birirwa bamenwamo ubushobozi na FPR abantu twebwe dukora iyo bwabaga ariko iyi guverinoma ya Kongo yaba yatwumvaga none iduhe resource wirebere noneho duhangane nabo tubereke yuko bagomba gukina politiki itari mu bwoko politiki niyo ku rwego rw'igihugu politiki si y'ubwoko so njewe ngavuga ngo turi serious twariteguye nta bintu byo kudukanga murabizi niye batakanze uva kera cyane birirwa bakanga ariko uyu munsi wa none abantu baracahagaze kandi na majorite bamenye ukuri so njewe rero nshaka kuvuga ngo Moise Nyarugabo n'aba bagabo muri RCD basobanukirwa yuko ntabwo tukiri muri 98 cyarahindutse cyane niba umunsi yagize gutya umunsi yihenza akavuga ngo arakora declaration mu izina rya community yacu azahura n'akaga twebwe nakubwiye ngo tuzamwitangira twenyine bamufate agende aje kubibaza so ko host rero ndeke kwiharira umwanya kuko uyu mugabo Nyarugabo yazamuriye abantu isukari ariko duheza abandi umwanya uko iyo ugiye no kuvuga cyane uzusanga wayo repeating ibyo wagiye uvuga niko abahanga bavuze so ko host uranyumva nenga hari busy yego ndakumva okay ndabona ngarura yagarutse ngarura wafata ijambo batwumva neza ndabumva hano sinzi ko mu nyumva kugira ngo mvuge buke mbasezere nduhuke burije cyane hano yego turakumva icyo nari nshatse kuvuga abanyamurenge kuba turi abakongomani ntabwo ubukongomani bwacu bushingiye ku bikaratasi duhabwa na za minisiteri ntabwo ubukongomani bwacu bushingiye ku nyito umuntu uwo ari we wese atwita akavuga ngo turi abakongomani ku buryo
umuntu yumva ko uyu munsi yo twita abakongomani ejo akatwita abanyamahanga. Ubukongomani bwacu ni ubwa kavukire, twavutse turi abakongomani. Kongo ntituruta kubaho, ahubwo nitwe tuyiruta kubaho. Hashize imyaka 140 Kongo ivutse. Hashize imyaka 140 Kongo ivutse. Kukuvuga ngo Kongo yitwe Kongo hari mu 1885. Kuva 1885 kugeza uyu munsi hashize imyaka 140. Kandi muri iyo myaka 140 basogokuru bari bahari. Jewe ngarura na data umbyara na se umubyara turi abakongomani. Ariko sogokuruza kuvuga ngo ise wa sokuru si umukongomani, si umunyarwanda, nta nationalite yabagaho. Babaga mu kintu kitagira izina, babaga mu kintu kitagira aho gitangirira naho kigarukira. Nta nationalite bagiraga. Kuvuga ngo habeho nationalite, habeho imipaka y'ibihugu, hashize imyaka 140 gusa. Kuvuga ngo nyuma y'imyaka 140 nta munyarwanda wabagaho, nta murundi wabagaho, nta mukongomani wabagaho. Twebwe abanyamurenge twabereye umunsi umwe abakongomani kimwe n'ababembe kimwe n'abapfuriro. Umunsi abanyarwanda bitwa abanyarwanda, ni nawo umunsi abakongomani bitwa abakongomani, ni nawo umunsi abarundi bitwa abarundi. Nta mubembe wabaye umukongomani mbere y'umunyamurenge, nta mupfurero wabaye umukongomani mbere y'umunyamurenge, nta mukongomani wabaye umukongomani mbere y'uwundi. Twese twabibereye umunsi umwe, isaha imwe, mu mwanya umwe. Muri za declaration za Berlin zadekararaga yuko bashizeho imipaka, Kongo igahabwa Leopold. Ibyo byakozwe n'abamissionaries. Hari iminsi 26 y'ukwezi kwa 4 1884. Rero abantu bazanga bakitwaza bakavuga ngo turiko turazira nguko dusa, ngo kubera ko ngo dukomoka ngo irwana nta ukomoka irwana, ngo kubera ko ngo turi abatutsi nta mututsi. Umututsi Imana ntiyaremye umuntu ngo mwite umututsi. Ayo se namazina twagiye twigita. Uyu munsi jewe ndi umunyamurenge. Ariko se abasekuru yongiyo ngo fatawe n'abasekuru nka 50. Nta munyamurenge wabagaho. Mbabwiye ko kuba twitwa abakongomani hashize imyaka 140. N'uru Rwanda muvuga ngo dukomokamwe narwo rumaze imyaka 140 rubaye u Rwanda, kuko narwo ntirwabagaho. Kongo ntiyabagaho, nta Rwanda rwabagaho. Bishatse kuvuga ngo abari inyuma y'iyi myaka 140 ntaho bavuye, ntaho bagiye. Abazungu babasanze aho bari batuye babakatiraho imipaka. Hakurya haba u Rwanda, hakuno haba Kongo. Ushingiye rero ku mateka avuga ngo babaga i Rwanda, ngo bavuye i Rwanda, ubeshe kimwe nuko undi yaza akavuga ati abanyarwanda bose n'abakongomani, kuko nawe ntabwo yababeshe, kuko nta hagabanyaga Kongo n'u Rwanda habagaho. Abantu bari batuye bose tambarari, abazungu nibo baje bashiraho imipaka. Rero ibyo aba banyapolitike bitwaza nibagende batuze. Nkaba nsoza nugira inama Honorable Moise Nyarugabo. Moise Nyarugabo turamukunda pe, nditumwanga, nditurandegera tumwanga, ariko niyumva yuko igihe cyo gukina politike carangiye. Politike umunyirire mu maboko y'abandi, niyemere yuko ibintu byarangiye, amenye yuko agomba kujana n'ibigenda, ibitagenda akabishira hasi. Ntabwo politike ya Kongo izaba nziza ari uko yirimwo, ntabwo leta ya Kongo izaba nziza gusa ngo ari uko yirimwo. Siko bizagenda. Nibarebera abaturage b'abanyamurenge, babakure muri rebellion isigarana abantu ku giti cabo, bitwa RCD, bitwa FPR, bitwa in fact nta kundi birwa bitwa AFC. Kubera ko yumva yuko abantu ba AFC bogaruka kandi bakiyitirira izina ry'ubunyamurenge, uko se ugushaka kubateza ibibazo kandi abesha ngo karabavugira. Jewe rwose kaba mugira inama yo kurambika hasi kwitwaza abanyamurenge mu nyungu ze za politike.
kabangira inama batwirwaneho bararwanye pe kandi barwanye ku banyamurenge pe turabashimira bararwanye kwabo kose gusa tibari bazi bo bahe barwana nawe nicyo cyari ikibazo ariko muri mindset zabo mu myumvire yabo barwanye bazi ko bahe barengera igihugu kandi koko bari ko bakirengera kuko ingabo ya Moise yari gitwaye ariko igihe bararwanye pe batwirwane ndawo bagaye ibo ntibari bazi ibiri behind the curtain barwanye barwana intambara bafocusinga in front of the curtain but they never think about behind the curtain tibigeze babiko muga rero batabikoze ariko bakarwana kubwo Minembwe ndifatwa na Red Tabara na za Mayimayi zikorana nayo bakagaragaza bagahura n'ibibazo zo kubafata ingabo za AFC zikaja kubazitirira mu bijabo bakamara mu bijabo mwaka badasohoka ibitero mu Minembwe bwakaye bwije kugeza n'igihe abagore barwana bararwanye kwe batwirwaneho bararwanye iyo abasirikare bataza kuza ngo bashime umutekera kenduca abaturage ndahamya yuko Red Tabara yararashwe Mayimayi bararashwe kava ariko kubera ko bangire Red Tabara na bangire Mayimayi aribo bazanye twirwaneho ya gisirikare niho bagiye byose barabivangira birangira abanyamurenge bahindutse igishoro ca politiki ariko mbere bigitangira siko byari bimeze barwanyaga Red Tabara bakarasa Mayimayi ndetse bakanatera barateye bigeze no kugera Nyakagano barateye bigeze kugera Timza Ngoma bigeze gutwika Byarere barateye bigeze gutwika Imusika barateye bigeze gutwika Kabucangwa bigeze gutwika Bunyoni barateye batwirwanaho abaturage sivuga abasirikare b'abaturage barateye bigeze gutwika Nyabibuye bigeze gutwika Bidekera bigeze gutwika Ikuku barateye ariko si ya gisirikare yateye hehe niyo operation bakoze mu Rurenge niyo operation bakoze Mirimba niyo operation bakoze Inganje ko operation bakoze ari safisha abanyakagara mu Minembwe iyo niyo operation twabonye bakuru ariko nta yindi operation bahamagaraga Red Tabara bakaza bakarwanira mu mihana intambara igatsindirwa mu mihana bagahungira mu mihana ariko ntibigeze batera Red Tabara iyo zajaga ziva ntibigeze batera Mayimayi iyo zazaga ziva Mayimayi zazaga ziva kwa Kagembe Mayimayi zikava Imirimba zikava Inganje ibo ko babonaga imbaraga zo kurwanya Mayimayi iyo basanze wabo ariko bakabura imbaraga zisanga Mayimayi iyo baga iyo se yari imikino yabo mugihe rero imikino yose ihunduye nibajane n'ibihe bigenda ibitaye bigenda barasiga inyuma igihe cya Red Tabara cararangiye igihe cyatwirwanaho cararangiye ntabwo tuzirwanaho iteka ryose kwirwanaho gufite uko kwatangiriye kugira naho ugomba kugarukira ntabwo tuzahora twirwanaho tugomba kugeza hamwe tukarambika hasi ntabwo tuzahangana na leta ngo bikunde tugomba kugeza aho ngaho tukumvira leta tukagandukira leta turi abaturage kimwe n'abandi baturage ntabwo turusha abanyendo agaciro ntabwo turusha ababemba agaciro ntabwo turusha abafurero agaciro n'abandi bakaturusha twese turi abana ba leta ni iyacu twese hamwe tugomba kubyakira cyo kimwe tugakorera hamwe nta muntu ureba uyu nguyu ngo ni umuhutu nguyu ni umututsi nguyu ni umubembe nguyu ni umupfurero nguyu ni umunyino tugomba kwirema mwindi ideology tugomba kwirema mwindi mitekerereze tugomba kwirema busha tugahinduka abakongomani busha tugakunda igihugu busha tugakunda leta busha tugakorera igihugu cyacu bundi busha tukava mu byashaje badushizemo zo kutwumvisa yuko turi first class cyangwa se second class mu bwoko bwacu mu gihugu cyacu muri leta yacu tugomba kurenga urwo rwego rwose tukaje ku rwego rushimishije rwo gukorera igihugu hamwe n'abandi banyagihugu abantu bayoboke gahunda za leta izo leta yateganyirije abanyagihugu twese tubiyoboke hamwe nta bantu bibwira yuko bo ngo bagomba kugenerwa ukwabo ngo abandi bakagenerwa ukwabo twese tuje ku ipasi imwe tuje ku murongo umwe icyo ngicyo nicyo nusaba twirwaneho rwose ngo bemere barambike hasi Koloneli Makanika arakuze Koloneli Ndori arakuze Koloneli Mitabo arakuze n'abagabo bakuze kabisa bari bageze mu kurya ibyabukuru ibyo baruhiye bikeya bagezeho bakabirya bakabisangira n'abana babo n'abuzukuru babo mwituze ntibakirabo gusura kandi gukinishwa politike ngo ko bararwanishwa intambara z'amafuti bene ziriya oya bari bakwiriye gutuza bakicara hasi bagahesha abaturage amahoro bagahesha abanyamurenge amahoro kandi bakareka kurwana intambara bihishe mu banyamurenge niyo banazirwana bari mu bijabo zakagombye kwitwa irindi zina
ariko kuba bari mu mihana y'abanyamurenge ntibamenye ko urusasu ndi ruza ruzafata umwana ruzafata umukuru ruzafata umugore ruzafata umugabo ruzafata umukobwa rufata umuhungu rufata umusirikare rufata umusivili kandi uko barwana na leta niko bakomeza kwagura urwango uko rukomeza kwaguka niko abanyamurenge bakomeza kwizitira uko abanyamurenge bakomeza kwizitira niko bakomeza gushira aba rero bavuga ngo bariko baravugira abanyamurenge baya babashora mu ntambara kandi batagira factory yo guproducing abandi banyamurenge hano ko barabesha pe abanyamurenge twarapfuye dufite abapfakaza ejo bundi twari ko tubara abapfakaza 500 arenga muri izo ntambara gusa zavuga za leta itabara imfubyi zibarirwa mu bihumbi turacakeneye abandi abana babaga mu masomo muri Kenya abariko bipagasiriza bose barabashutse babakura muri Kenya babazana mu ntambara abenshi barapfuye abandi bararashwe amaguru yaracitse tubakigira amaguru yombi abandi amaso barayanogogoye abandi imigongo barayiciye abari abasore b'imigenda bagenda ubu ngubu ko barasunikirwa mu tugari abo ngabo babashuka abana babo bibereye ku ma university ahenze za California za Alaska abandi bibereye za Ottawa abandi bibereye za Sydney abandi bari za Denmark abandi bari za England abandi bari Paris abandi bari za London abandi ko bararya inkoko za chips n'amalasagna za Manchester abandi bana babandi amara bariko baragenda bayajejeta mu maboko batubaguye amada iba babo bibereye ku masumo macari ko mu nyumva cyangwa nakatetse turakumva cyane rwose barababaje muzamureka tubivuge mu twihanganire isukari yarazamutse irashira ubu ngubu hasigaye hazamuka umunyu n'amavuta abantu barananutse bamaze guhinduka ibikongoriro kaga sukari karashusha niba abana babandi aba bose bashuka abana babandi ngo bagende baje kurwana nabo bafite abana kubera ko batohereza abana babo ngo baje kurwana ariko bakumva ko abana babandi bo rwana aho icyo nsorezaho ni ikintu cyo gufata abana babandi bapfuye bakitwa intwari ngo yari intwari y'ubwoko nk'intwari runaka ariko umunsi bamurengejeho agataka bakibagirwa abana biwe n'umugore wiwe ese umuntu azoza apfa aba intwari y'ubwoko ariko imfubyi yasize n'umupfakazi baba imfubyi z'umuryango n'umupfakazi w'umuryango kandi umugabo wawe we yabaye intwari y'ubwoko bagaye bafatana uyu mupfakazi n'izi mfubyi nazo bakazizana zikaba imfubyi z'ubwoko kugira ngo bazishurire nibura school fees uyu mupfakazi bamwubakira akazu bamuhingira akarima ariko bashuka umwana bamukure mu mirimo ahapfa agasiriza abana biwe aba bana bari mu gukura na Kivari bari mu gukura Kampala bari mu gukura Nairobi za Kakuma bari mu gukura mu makamba atandukanye bari mu gusiga abagore n'abana babiri abana batatu ngo aratabaye ngo agiye kurwanira ubwoko amara gushika bakamwica wa mugore agasigara ashakisha niza sukuma wiki mu nkamba akazibura kandi uwamwoherereje umugabo we aracyari kumwe n'umugore wiwe uwamwoherereje umwana wiwe aracyari kumwe n'abana biwe abantu ndibareba ino mitwe baba bakina tibareba ubugome baba bakina babakora bwo kumarisha abana babandi bwo kwicisha abana babandi none bageze ku baturage bari mu minembwe banze guhunga igihugu uwagihunze wagitaye akajana n'urugo rwiwe niwe wawushuka babisigayemo nabo ngo nibarwane bapfire ko wiwe yige narangiza nibarwanaga nico bihu bakagifata nguko barota nguko bavuga uwiwe gazaza bari guyobora umwana uri gakangara yoyobora niye yige leadership niye yige politique ariko uyu uvuye Indiana ashobora kuza akayobora uyu nguyu uvuye Abilene ashobora kuza akayobora uyu nguyu uvuye Texas Washington Alaska ashobora kuza akayobora ariko umwana uri Gatindigiri umwana uvuye kuwa Masata yoyobora he atarize ngo agere ku masomo yige bazamuhereza sa computer ngo ayifungure agera nibura application imwe ashobora gutanga service muri computer ataranayibona ariko uvuye muri Amerika afite computer maintenance afite IT ibintu byose biri computerized uwo nguwo yoyobora nibo baba abana baba ngaba bashukana
iba babo ko bariga abana ntibiga ko bararwana bahugira mu kurwana bahugira mu gupfakara bahugira mu gusiga imfubyi ababo bahebi developer ko barabona za masters ko barabona amadiguri ko barabona ama PhD abandi aho kubona PhD akabona ubukajorite abandi nabo bakirwa kuri media baye batukana kandi kuri media turabi space twatwara ukuntu bunyine no tukashinga ngatukamenya ukuri nubwo no mutuka ngo akagenda nkuko rubenga babiyagiye wo kugenda hano kuri space wo jahi space ntigira kajorite space ntigira imfubyi space ntigira umupfakazi ariko hari abo menembwe ni tu mu mutwe ko buragiye kukuguru ko bakuracitse inda ikabiramenetse ariko hano kuri space uko no kwa mantuka nka mantuka ngatuka abantu ngatuka ngatokozo umuntu yazagira ngo avuge kamutuka ngo arasa n'ihene yagira ngo aravuga nkamubwira ngo arasa n'inkoko ariko ntacyo byomutwara ariko ari mu minembwe gasuzgutukana nukurasana muri noro kiva abana b'abanyamasisi ndibaye batukana ko bararasana kandi ko barapfa imiryango kirashira kiracika imiryango imwe y'abanyemeri maze gucika imaze gushira kuburyo hasigara umugore umusaza n'umukecuru nabo bagasigarira mu nkambi wamubaza abana ngo bari baravye bagiraga abana barindwi bagiye barapfuye niki cyabamaze ngo intambara ziki ngo bagiye kurwanira igihugu bararwanira FPR ngo ikomeze iyora amabuye yo muri Kongo abana ko barapfira ubujura bwa FPR bano ba representatives ba FPR nabo ikangisha imyanya muri leta nabo bagashora ubwoko bwabo baye bashakisha imyanya bakaza kwitwaza ibibazo nabyo bakereye uyu munsi iyo Moise aza kuba umuvugizi w'abanyamurenge yamagana u Rwanda rwatwohereje Red Tabara yamaganaga Red Tabara yica abanyamurenge yamaganaga twirwaneho ikorana na AFS uyu munsi Moise Nyarugabo yamaganaga Nanga yamaganaga Bishimwa yamaganaga Wiringoma yamaganaga AFS yamaganaga RDF ziri muri Kongo yasabaga u Rwanda gukura ingabo zabo muri Kongo aho yari kubabaye umuvugizi w'abakongo mana pana w'abanyamurenge this is cheap ni cheap kuvugira abanyamurenge ni cheap navugira abakongomani navugira igihugu nafatikanye na Facibeto bamagana u Rwanda rwateye Kongo nafatikanye n'abandi bakongomani gutaka bavuga bati twaravaniwe twaratewe ariko ariko kuza ngo karavugira ngo ngufarigese ngo zazamutse ngo 3,000 nashaka azamuke 300 zigiye he mu gihugu karagumura abaturage ngo bangishe leta abaturage basangwe batinyega ngo haje abasirikare bo kubica kugira ngo baje kubitega barabitega barwana hari mu minengo abaturage bafite capacity yo kurwanya na leta iyi ngari gashira amayinga biragashira cyangwa no mwanya tworwanya twatwoherereje abana bacu kuja kuducungira umutekano kuja kutuzanira amahoro badutoreye general Masunzu niwe bahaye iyi zone yose kandi iyi zone rimwe mu province arindwi niwe ugomba kuyazana mu umutekano apana intambara kuzana mu umutekano batoye general Gasita ngo agende aje kutuzanira amahoro muri iyi intuza rejo general Gasita yobuye irimo abakoloneli bangahe b'abanyamurenge irimo n'abagenerali b'abanyamurenge iyi zone bahaye general Masunzu irimo abagenerali b'abanyamurenge n'abakoloneli b'abanyamurenge uko bose bazama baje inama bavuga ngo tugane tuje kurimbura bene wacu ko baragira ngo nibo bakunda abanyamurenge kurusha general Masunzu ko baragira ngo nibo bakunze abanyamurenge kurusha Alex Gisaro ko baragira ngo nibo bakunze abanyamurenge kurusha Levis Rukema ko baragira ngo nibo bakunze abanyamurenge kurusha general Gasita ko baragira ngo nibo bakunze abanyamurenge kurusha abandi abanyamurenge bari muri leta usibye politike gusa aba bashuka bari muri diaspora bari hanze aho umusasu udashobora kugera kandi ntihaba kajorite ntihaba imfubyi ntihaba umupfakazi ariko abantu bari mu minembwe bahaye bashuka ko barasiga imfubyi ko barasiga abapfakazi ninde uzabarera aba bana bazigishwa nande abapfakazi bazafashwa nande abana b'abapfakazi twari ko tubarejo bundi twagejeje 500 hafi na 70 barimo abana b'abakobwa imagine b'imyaka 14 harimo umwana w'umupfakazi w'imyaka 14 kandi imagine 14 14 years umwana w'umukobwa yasigiwe akana kamwe k'agakobwa uwo ngo wagiye hehe agiye kwiga azasura azaza gushaka azaja muri association y'aba widows azafashwa nande azahabwa iki umwana wiwe azakura bwirwa iki imiryango imwe yarazimangatanye yishuwa abantu barashize mu ntambara z'amafuti zidafite umutwe n'amaguru ico rero twifuza n'amahoro ico dukeneye n'ukubaho
n'ubusabane bwiza na leta yacu, n'ubusabane bwiza n'abanyagihugu bacu, n'ubusabane bwiza n'u Rwanda n'u Burundi n'u Buganda. Natwe dukeneye kuja mu Rwanda tukidagadura, dukeneye ko abanyarwanda bagaruka muri Kongo bakidagadura, ambasade yabo ifungurwe, ambasade yacu ifungurwe, tugenderanire, ibyo bashaka iwacu babigure, ibyo dushaka iwabo tubigure, duseke, dusabane, twaranashingiranye, umuturo nuko nguko. Perhaps ubu nyine ikintu kiri ku isoko, ikiri ku isoko ubu nyine ko bararwana kugira ngo bakureho imipaka yose ya Afurika, Afurika isure kandi bimwe. Murakoze cyane, Imana bahereza umugisha, ndabashimiye kandi ndanabasezeye. Ngarura urakoze, dukomeje kuyobora kino gitaramo. Gusa nyine nubwo uranga ijambo ryawe ariko none ntugende tudasoje iki gitaramo. Mu by'ukuri wenda haraba n'abandi bavuga nawe ukeneye kuwumva, hari abo gushimira, hari abo kunganira, hari no kubaza wenda n'ikibazo. Uze kwihangana kuko mu mwanya dusigaranye dufite iminota itarenze 15 kugira ngo dusoze space. Ariko nanone reka duhereze abantu batavuze, nabonye bazamutse, niba bafite umwanya, abafite mikoro ufite umwanya, niba ndamuha ijambo atabufite turatambuka tuje ku bandi. Sinzi ko Papa Raphael atwumva. Ndabumva hano muranyumva? Hello Ya, ndabumva. Raphael arimo aravuga, muramwumva? aravuga turamwumva, niba utari Njyewe kumwumva ndakumva. Ntabwo ndi kumwumva njewe. Raphael ngo ntabwo ari kumwumva. turi kukumva nje ko ndamwumva ariko Manuke. Ntabwo mwumva, reka musabe ase n'amazi. okay, manuka ntacu bamwe ntibari kukumva basi. Ni mubwira amanuke nongere muzamure. Yes, arakoze cyane. Okay, kandebe ko yahita azamuka mu mwanya wenda wihuse kugira ngo tudakurikizaho undi wenda. Ndabona ntawe uragaruka. Nkomeza gushimira. Ndabona yagarutse. 1 second guys. Bana Raphael uratwumva? Kumvaga sinzi nimba unyumva hano. Ya, aho turakumva, ya biza bishika rimwe nyine ntibigire. Aha turakumva neza. Sinzi ko host takumva. Ko ya I think arakumva. Ya, wakomeza. Ngaho nimba banyumvaga ati musubire kumbwira ngo manuke. Ya, ndakumva turakumva twese. Turakumva. Ya, Asante sana. Turabashuhuje mwese, twakurikiye ikiganiro mwagize, ni cyiza. Nta n'ibibazo byinshi byo kubaza yuko ibihaye biganirwa hano n'ibintu abantu benshi bazi, keretse wenda batabizi nibo boja kubaza. Hano nabonye mwandika ngo Moise Nyarugabo na RCD baratangiye kandi kuzanira ubwoko akaga. None si kubatangiye uyu munsi? Hari ubwo bigeze bareka? Hari ibintu bimwe abantu baza bavuga nimba ari ukutabimenya, nimba ari ukumenya amakuru y'impitagihe, nimba byarabaye bakiri batoya. Umunsi RCD iva muri leta ya Kinshasa, uyu mugabo senateri yakoraga muri perezidansi, nta kibazo yarabaye. Ndibwira yuko yari ataramara n'umwaka umwe muri politike cyangwa 2, yuko ico gihe bari bakiri ababebe muri politike. Aratumbagira kugeza ubwo yabaye directeur de cabinet muri perezidansi. Tibamazemo umwaka bayisohokamo. Bagisohokamwo bamaze gutangaza RCD iwe ubwe niwe wavuze ko Kabila ari umujenesi. Urya yarabereye secretary, urya yarabereye directeur de cabinet. Tangira kuvuga yuko uwo yarabereye directeur de cabinet ari umujenesi, ari murere abanga. Aho ngaho niho rero ibintu byatangiriye kugenda nabi, haba ibintu by'akajagari. Bisa nkaho bagiye mu byo batazi. Jewe n'ubu niko nza nibwira yuko nta muntu wogera kuri iriya level muri guverinoma akorana na perezida
muri perezidansi atarigeze amushotora batamutunze urutoki ngo wenyine yama yibwiriza mu gitondo kimwe asohoka aje gutangaza ibindi avuge ngo yabanaga n'umujenesi, yabanaga n'ahaduye, taco yamugize. Uriya munsi yagiye gutangaza ko Kabila ari aduyi nibwo yari abimenye. Ubwo bashoreranaga bakagenda bakinjira muri leta bagafata ubutegetsi, ayo makuru ntiyari ayazi. Aho rero abantu baza bahagaruka bibaze ngo uriya mugabo yigeze akorera inyungu z'igihugu, yigeze akorera leta cyangwa yakoreraga abandi? Njewe simbemera habe nabuke. Uyu mwanya yari kuba ari umusaje muri leta, aje inama na Gisaro, akaje inama na Rukema, akagira inama bariya bose yirirwa atuka azibya. Ariko ikikwereka yuko atigeze akorera igihugu nuko yahunze igihugu ntawe umutunze urutoke, akaba magenda avugira mu mamoteri hirya no hino. Numvishe abantu bazi gutarakinga bazi naho ari. Biriya bintu ni impitagihe zararengutse, n'abana batoya baramunyomoza. Gusa hari abana nyine bamwe batazamenya ayo makuru, bamenye ubwenge ari uko bimeze, bakagira ngo none yigeze kugira nk'ishaka ry'ubwoko. Iyi twirwaneho aha yavugira iyi ngiyi, iyi nibo bayisenye ubwabo, nibo bayisenye. Ziriya ntambara ziririya ruguru iwacu bavuga ngo ingabo za leta ziriyo, nibo bagezeyo bivugira ko bazohereza ingabo za leta zikaja kurasa abana babo. Uyu mugabo haye uvuga ibikuri none, ibyo byose niwe wagiye abivuga. Uyu munsi kwarahaguruka akigira umuvugizi w'ubwoko. Umuvugizi w'ubwoko yatowe n'abande muri ubwo bwoko, uburyo yirirwa atuka abandi ngo bakorera leta ngo ninda zabo. Iwe yatowe nande imyaka yose yabaye muri leta ko yagiye ashirwaho. Habe no muri zone ya Uvira avuka ntibigeze bamutora, yageze abanome iriya hejuru ku nyungu za politike, tigeze atorwa nka kuriya kwa Gisaro. Ariko niwe ubaye umuvugizi w'ubwoko, niwe waye uvuga ngo ingabo za leta ntizije mu gihugu cabo ciyo leta, niwe waye ubwira abaturage ba leta ngo nibigumure kuri leta. Ibi bintu umusaza yakagombye kubireka akarita yaringa, akicara agatuza, akareka kuza tukanashaje kwirirwa ku social media. Imyaka yiwe buriya ntiyarakwiriye kwirirwa ku social media tukana ahangana n'abantu bose, ngaba abanyamurenge, abakinwa, abakibose, n'ukwirirwa asubize bamubwira. Aho yarageze nabonye yarabaye n'umukozi w'Imana, yarakwiriye kwiha Imana nimba atagishoboye kuba umujanama mu za politiki, agenda akora ivanjiri, yiha Imana bya nyabyo, atayikinisha, atayihishamwo ngo namareje guteza igihugu akaga. Uyu munsi rero kuvuga ngo leta ugiye kumara ubwoko, leta maze umwaka umwe gusa avuyemo. Ziriya ntambara zose zatangiye yirimwo, sinzi ababyibuka neza. Hari igihe kimwe yigeze kuba nimba ari convention sinbyibuka hano muri Austin, Texas, baramutumira ntiyaboneka kuri Skype, nimba atari Skype ni Zoom, kimwe muri izo zombi, kuri Zoom. Nibuka yabwiye abantu ngo muzamubwira ngo nova muri leta, nova mu kazi nkaja mu bijabo. Njewe twebwe tuvugira hano, abari mu gihuru nibagume mu gihuru, natwe tuzatuvugira hano. None se ko atakiri muri leta yagiye mu bijabo, yasanze abo batwirwaneho, yirirwa avuga ngo nibarase leta, yirirwa avuga ngo nibo barengeye ubwoko,
yabasanze bakagumana bagakinira ya politike hariya. Ahubwo njyewe icyo mpaye mbona azasiga asenya igihugu, habe n'abashefu bamwe bimuhira azabateza akaga basigare bafungwa nibamwishinga amagambo yiwe ko arasenya ubwoko neza neza neza. Abashefu ntibakicizerana, umwe aravuga iby'undi akavuga iby'iwe bakavana, n'umwe akazavuga ngo iyo nama y'abashefu yabereye he. Biriya bintu rero kariya ni akajagari ko gusenya ubu bwoko arimo, n'iyo mishya arimo n'abamukurikiye bose. Nta kintu na kimwe cy'amahoro yifuriza iwacu mu gihe yovuga ngo ingabo za leta ntizijeyo, mu gihe iwacu tuza tuboroga ngo leta ntizijayo. Igiyeyo atangiye kuvuga ngo niveyo ngo ije ahandi, ngo ije aho ngo hari aho bahaye baraswa batsinzwe. Imagine vous, umuntu wayoboye igihugu iriya myaka yose, wabaye umuyobozi, kuza avuga amagambo asa n'ay'abantu nyine bo ku social media. Yakagombye guhinduka akava muri biriya, gashaka undi murongo yoha yuko biriya ntabwo bigana heza. Cya gihe cyarahindutse, za 98 zarahindutse, za 2002 zarahindutse, igihe cyaza Gatumba biriya byose bageza babikora social media zitarabaho, kuko numvishije n'abambere babivuze. Ubu nyine biriya hagakora ntibzoshoboka. Ni umuvugizi w'ubwoko kimwe nanje, uyu haye uvuga takinta ndusha ku bwoko habe na 0%, takinta kurusha nawe, ntakinta arusha n'undi. Nta mpamvu rero yo kuja kumuhimbaza ngo tumuje inyuma ngo yavuze ngo yavugiye ubwoko bwande. N'ubwoko bwa leta ya Kongo, buriya bwoko bubarwa muri leta ya Kongo, ntabwo bubarwa mu byo yimagina iwe. Rero igihe kirageze ko ava muri biriya kandi areke guteranya abantu. Usanga abantu bamuri inyuma ko baratukana, induru zavuze. Biriya nta kintu na kimwe bihabikora, nka kujya kwingunguru rimwe ubusa yayitembagara ku musozi zivuga cyane. Ingunguru rimwe usabe ni iteye akabuye gatoya gusuka kwinaga aho yubitse ukayitera akabuye zivuga cyane. Biriya niko ameze. Igihe cyo gukora akazi kiwe, cyo guteza igihugu ciwe imbere, cyo gukunda ubwoko bwe, cyo gukunda iwabo cyararangiye. Ibyo yakagombye gukora byararangiye. Ubu ko ariruka mu byamusize, ntareka abandi batangire bakore aho yasize atereye ubwoko, abandi babutorera aho nabo turebe ko hari icyo bobugezaho. Abaha amahoro, nahe leta ya Kongo amahoro. Iyo leta ya Kongo amahoro n'abanyamurenge barimo. Nahe leta ya Kongo amahoro, areke kuyiteranya, areke guteranya abanyagihugu. Cyakora icyo nzi cyo neza nuko n'abari abasirikare yitabiwe bamuzi, bamaze kumumenya, kandi ko barabona uko ibihe bihinduka. Tibakira abana bo kumara, ariko ntibaruha n'impfu z'abantu za buri munsi. Hapfuye twapfushe ejo bundi hapfuye abagabo basize abana n'abazinjewe imfubyi zasigaye mu gace k'iwacu gusa zasigwe n'abagabo 5, imfubyi 54. Aba bose birirwa basakuza ngana ndari wavuga kuri izo mfubyi. Bazi uko biga, bazi uko barya, bazi iyo banyina barara, bazi uko imiryango yabo imeze kuri none. Induru zazaguruka gusa muhaguruke dukorere bande, ibyo dukora bijahe. Abantu twakagombye kugira ubwenge, ndetse abantu bakava mu bintu by'ubwoba ngo uravuga ngo bagutuke. Kugutuka si uhaye uvuga ibintu bizima. Kurya niko umuntu utukana n'iyangunguru itarimwe akantu. Igihe kirageze ngo tuve mu bintu bya parapara byo kuza tuvuga ngo ubwoko bwacu mu gihugu kirimo amoko 400.
dutangire tuvuge ngo igihugu cyacu twari twarambuwe n'abanyapolitiki babi batigeze batwigisha gukunda igihugu, bakoresha ubwoko mu nyungu zabo bamara bakabubesha yuko babukunda. Twakagombye kubona abantu bigisha abana bacu uburere mboneragihugu. Gukunda igihugu nico cya mbere, kumenya igihugu nico cya mbere, nta bwoko bwobaho budafite igihugu. Kandi natwe abaraha mureke mbasabe tuza tureka kuvuga ubwoko, tuvuga igihugu, tugarure n'abariya biyitirira ubwoko baze twubaka igihugu cyacu. Imbaraga tumaze gutakaza tuvuga kuri ibi bintu by'iwacu by'akajagari zimaze kuba nyinshi. Twakagombye gukoresha izindi mbaraga zo gukora ibikorwa bitubwira bigaragaza igihugu cyacu. Induru zo kwirwa dutukana bwe Nyanaka yamushubije, mwumvishe Nyanaka uko yavuze, mwumvishe amaga ari ya sezero. Tuve mu bintu by'ububandi byo gukorera mu kigari, abantu baza bakora ibikorwa bifatika bigaragara. Dufite imfubyi abapfakazi ibihumbi. Nigeze kubabwira ko nigeze kuvugana n'umupfakazi umwe w'iwacu hariya mu nkambi z'i Bugande aho ari Nyakivara, uyoboye abandi bapfakazi. Ubwo hari muri 2023 arambwira ngo ayoboye abapfakazi 400. 2023 uyu munsi turi 2025 bamaze kugera bangahe kuri none? Iyo ni inkambi imwe. Tituvuze mu nkambi z'i Burundi, tituvuze abapfakazi bari i Nairobi, njewe narabiboneye n'amaso yanje nahuye nabo. Ibihumbi. Abana b'imfubyi badafite ikibigisha bandagara hariya, tugume twongera abandi. Niyo solution. Zorwana kugeza ku wanyu. Murarwana uri hiye? Urarwana nande? Nyine igihe cyari kigeze ngo dufate abana bacu tubashire mu mashuri bige bamenye ubwenge, tubakuremwo imitwe imyumvire yo kuba ibyihebe. Intware si ukurasana, isasu gusa papa buriya si ugutwara. Intware ni itekereza, gatekereza ejo hazaza higuce, ukarwana ariko unavuga ariko ndarwana mfite vision, ndarwana nzi kweje igihugu kizogira amahoro tukagira agaciro muri iki gihugu. Ntabwo urwana uvuga ngo urashaka kumara ubundi bwoko ngo bishoboke. Wowe suri iki? Waremwe nande? Tugomba guhinduka. Abegereye uriya mugabo muzomubwire ngo nave mu byari mwarashaje, nagenda bumusaje. Nimba ashaka kuja mwivuga butumwa rije mwarikore neza rizamufasha, anace bugufi. Naho naguma uko aguma gusakuza niko aguma kwiyongera ibyaha. Njewe niko mpaye mbibona ku giti cyane. Ibintu birahinduka, ndiko birahinduka cyane. Nimba ataramenye, nimba gihayibesha ngo leta ihari ya Kongo ya Kinshasa uyu munsi ni ya leta babagamwo, Kabila yageza bareba gusa uko bigira akabihorera. Ushaka kure mu mutwe witwaje intwari waba akabikora, ushaka kwivumbugatanya kivumbagatanya, biriya sivyo. Zararangiye. Naba ngaba batuma ngaba b'Abanyarwanda nabo bazi neza hari imbere ukuntu bameze. Sarebere ku majambo Perezida Paul Kagame asigaye avuga hari ni yandi ya Idi Amin, ari muri bwihebe. Nigute umuntu yoje inyuma y'umuntu uri muri bwihebe? Wagi inyuma y'abantu bafite imbaraga. Unyene umuntu yoje inyuma y'umuntu uri muri bwihebe muri no misi. Birirwa zimurataka baranyanga, nzagira gutya nzopfa. Tugomba kuva muri ivyo. Turi abanyagihugu b'Abanyekongo. Ubwoko bw'Abanyamurenge bubarwa mu moko 440 agize igihugu ca Kongo. Buriya butaka bw'Imurenge buri ku butaka bw'igihugu ca Kongo buyobowe na leta ya Kongo. Ibintu bya parapara na ndenge z'ubuturage n'abantu birwa tukananga bagende babireke. Akazi kiwe kararangiye, niyo abandi bamusimbuye hariya abaho umwanya bakore, kandi bagomba gukora mu murongo wiwe nk'uwo yakoze. Baza bamenye yuko hari abanyapolitike bagiye muri politiki babitekerejeho babyicariye. Ntabwo ari abanyapolitike bagiye bafata baramanse ngo ngwino tuguha umwanya. Biriya byarashize.
abantu nibagende bubahane twubaha ubuyobozi bw'igihugu tunakunde n'igihugu cyacu natwe ubwacu dukundane. Murakoze natwaye umwanya. Asante sana musaza Rafael. Ayaye ni byiza yuko wavuze kuko birakwiriye kabisa. Ya noneho ndabona co-host okay. Ya ndabona MC yazamutse reka tumuheze umwanya, ariko ibi bintu bano bantu bakora birababaje kandi biriho birakorwa. Bimwe abantu bakabimenya ukareba nubivuga sometimes birashira abana muri riske. Bucari Noel bari mu kujana abana mu mapeya y'abantu batanu babakuye muri za Nairobi. Bucari Noel hari abana bagiye, ibyo abantu bakabimenya bagacica. Habe nejo bundi ubu ngo hariya muri Kenya barimo ko baragenda nejo bundi na kabiri hagiye abandi bana batanu. Ibi byose bikorwa n'uyu mugabo wirirwa akoresha ubunama ari hariya muri Kenya, yirirwa ngo karashishikariza abantu ngo karababwira ibintu nyine by'amatirimbukanyi arimo uyu mugabo Moise Nyaruka ari hariya muri Kenya. So ni ibintu byinshi abantu bavuga, ariko nyine bumwe mukareba abantu muri community imwe mutuze ihanganirane, ariko nagiheke kwe. Okay, MC umwanya ni wawe. Urakoze cyane. Reka mbanze mbashimire mwese gutangira kuri we host, co-host n'abandi. Shimire MC ariko aravuga ntimuri kunumva namwe abandi. Ntabwo host ari kukumva. Okay, reka manuke ndasobanza. Gusa ibi ni ibintu byo kwamaganwa abona bakajana mu buryo bw'amafu. Uranyumva host? Ndakumva. Okay, ya MC yaramanutse reka yirazamuke nakomeza. Ya abana baguma gupfa imfuza ubusa. Ni ibintu bibabaje cyane, bakabahindisha ubukuta bw'amafuti kandi bazagenda bakareba nk'abantu bafite akanyota bakunda akanyanga, akaba aribo baheza udukuta dukeya bakabahendahenda ngo bagiye kugira icyo bakora, ngo reka ngo bariko barafata igihugu. Utikanga sinzi niba numva. Ya ndakumva. Turakumva MC. Uranyumva? Nje ko ndabumva mwese. Ya turakumva. Ntaragwa wenda ijambo gatoya host ku kantu gatoya ku kantu bwana Rafael yaravuze keza nshaka kunamushimiraho. Aduhaye inama, avuze ibintu, avuze akantu numva karamfashije, akantu ko kuvuga ngo tugezaho tuvuga igihugu. Uriya reka mbabwira ikintu muza mureba, wenda reka ntanga urugero nko ku Banyarwanda. Abanyarwanda nubwo bafite wenda leta y'u Rwanda ifite abapoza, ariko n'abo bapoza bazavuga igihugu cyabo, ntabwo bazavuga ngo twebwe abahutu cyangwa twebwe abatutsi cyangwa twebwe abatwa n'abandi. Aka kandi avuze reka mfata umwanya nkamushimire. Mureke dutere intambwe tuza tuvuga ko twebwe abakongomani niki cyatwishe, twebwe abanyamurenge. Ega abanyamurenge ni biremwa kimwe n'abapfurero n'ababembe, ndavuga ari amoko duturanye hariya. Aka kandi avuze mu by'ukuri atanze inama nk'umuntu mukuru kandi ifite agaciro. Twebwe abakongomani tuza tuvuga nk'abakongomani, tuvuga akarengane kacu turengana nk'abakongomani. Urakoze cyane, nari nshimire uyu musaza umaze kuvuga Rafael. Icyo cyari igice cya gatatu cy'icyo kiganiro mumaze kumva. Nongere mbashimire kuba mwarakurikiye igice cya mbere, icya kabiri n'icya gatatu, hanyuma mbararikira gukurikira igice cya kane n'icya gatanu, nabyo tuzabashyiriraho bidatinze. Naho abatarakurikiye ibiganiro bibanziriza iki ngiki, ndagira ngo mbararikire kubikurikira, nibwo muzumva neza ubutumwa abateguye iki kiganiro bashakaga kutugezaho. Mbere yo gutandukana rero, ndagira ngo nanone mbasigire aka karirimbo kugira ngo mukomeze mugubwe neza. Ciao.
recevez notre compassion. Nous rejetons ces guerres, ces sombres agressions. Ce n'est qu'un petit clan qui se cache dans l'ombre, agissant pour des intérêts impérialistes sans nombre. Ces actes de malveillance ne sont pas notre voie. Le peuple rwandais désire la paix, la foi. Peuple frère du Congo, RDC entend notre voix. Nous rejetons ceux qui vous envahissent sans foi. Nous rêvons de paix, de respect retrouvé. Un lien d'amour là où la guerre nous a séparés. Que les frontières deviennent de lointains souvenirs. Que nos terres et esprits soient libres de s'unir. Pour une Afrique forte, unie et grande, nous ouvrons chaque porte. Main dans la main, depuis des millénaires. En frères, en espoir, Rwandais, Congolais, Burundais, unis par l'histoire. Nous partageons bien plus que ces frontières écrites. Notre lien est sacré, profond et sans limite. Frères et sœurs de cœur, de vie, de destinée, nous refusons que l'intrigue nous vienne séparer. Au Congo bien-aimé, ta douleur est la nôtre. Et en ce jour, nous marchons côte à côte. Peuple frère du Congo, RDC entend notre voix. Nous rejetons ceux qui vous envahissent sans foi. Nous rêvons de paix, de respect retrouvé. Un lien d'amour là où la guerre nous a séparés. Que les frontières deviennent de lointains souvenirs. Que nos terres et esprits soient libres de s'unir. Pour une Afrique forte, unie et grande, nous ouvrons chaque porte. Main dans la main, nous jurons de combattre à vos côtés. Pour la paix, la justice et la vérité. Que chaque frontière soit fluide et ouverte pour que les liens d'hier restent purs et intacts. Certes, nous ne sommes pas dupes des illusions. L'ennemi de la paix sème terreur et confusion. Ils envahissent nos frères, détruisent nos liens. Mais le Rwanda dit non, résiste et soutient. Peuple frère du Congo, RDC entend notre voix. Nous rejetons ceux qui vous envahissent sans foi. Nous rêvons de paix, de respect retrouvé. Un lien d'amour là où la guerre nous a séparés. Que les frontières deviennent de lointains souvenirs. Que nos terres et esprits soient libres de s'unir. Pour une Afrique forte, unie et grande, nous ouvrons chaque porte. Main dans la main, non aux oppresseurs, non à leur guerre. Le peuple rwandais veut la paix sincère. Libérer les voix, les âmes enchaînées, pour qu'un jour de vérité enfin brille sans chaîne. Nous rêvons d'une région libre et prospère, où l'amour et la paix soient nos repères. Frères pour toujours, nous resterons unis. Rwandais et Congolais, même rêve, même vie. Nous jurons de défendre notre fraternité pour une Afrique forte et une paix retrouvée.